Anyo ŋutɔ be míado gbe ne míabe dukplɔla John Dramani Mahama kple yibe ŋutsimewo katã eye vevie ŋutɔ míabe regional minister James Gunu eyi ke amuga ŋutɔ me dzi kpɔm fifi le efia meka ɖe edzi be yibe minister nyenye alo de ɖe mía ŋu le votaɖedzi na meka ɖe edzi be mía dzi mía dukɔmeviwo míela meka ɖe edzi be agbagbadze ge awoe elabe wobe ne edzɔ gbevi ge kɔ xexia ŋuwo kpɔnɛ lena ta mie gbedom nɛ tɔxɛ fisia fi ke wɔna bo James Gunu le kple yibe kpeɖeŋutɔ ɖeka va ɖe miedo gbe no vevie ŋutɔ ehofiawo kple votafiawo katã ɖeka wɔwɔ neno me ɖeka wɔwɔ neno dufiawo me ne dufiawo wo ɖeka meka ɖe edzi be edua la ata de ŋgɔgbe gake ne ɖeka ma wɔwɔ meli oa fika yi mie le ne ɖeka wɔwɔ mele mía tɔgbuiwo me ke mía viwo ɖe eviawo ɖe ɖeka wɔwɔ ta va ena be ŋuwo katã wo yi ma ɖeka etsã edufiawoa ne woɖe gbe ne nane dzɔdzɔm ma ɖe wo nane ɖe dukɔ ya ma edufiawo nya me ke tsina tsitre ɖe nene ƒe ŋu no kplɔ me ma be na ye etsã meka ɖe edzi be nanewo dzɔna kura edre wɔwɔ ɖewo wɔna edre no dre wɔm le dukɔ me aƒe me gbɔdo me lafia ɖɔ mokplɔ no yina police station o wokplɔ no yina ɖe fika efia ƒe me efiawo dzɔna nyama gake fifia ɖe awɔ ŋuvi sue ɖe ko woko yi ɖe police station ŋuvi sue ɖe ko woko yi ɖe ʋɔnu ŋuvi sue ɖe ko woko yi ɖe police station ta nuwo katã la ava na be la fi ke wonya be eŋu na yi ɖe nɔnɔme nyuitɔ ŋu la mava yina nenema o